Bharat Swadin Kilong Ningkan Troxike Branir Kep Aninkan playing data Karbiang Long Lapen Dimahas Sau Penangtan Kido Karbiatum ST Status Central Government Recognize Kalilang Lapen Rain Dok Rainy Pen Kidolong Japan Autonomous Council Sida Kilong Avila Anparta Assam Ahomalong Rialong Dodun Kohajok Long Lip Hilang Lapen Kapre Kakisum Dopigla Last Methang Kong Mate Kachelong Nangji a right Kachipalongji Pura Pini Golaghat Alongri Chungajan MV Gaon Panchayat Along All Assam Karbi Youth Students Union Golaghat District Committee Kesengamai Kangi Pinikang Nipon Amai Lake All Assam Karbi Youth Students Union Turipi Amai Tunmai P Serbin BP Pensi Mai Chari Pondo Lapen Rap Kong Chun Bang Biren Singing Tipensi Mai Ke Phalam The Lapen Aluhi Ke Pachun Yang Deng Pachun Pondo Lason si Pini Bang So Amai Along All Assam Karbi Youth and Students Union Turipi Amai Phu Chandra Singh Rongpi Kong Chun Bang Ananta Milik BD Sarpo Dr. Sar Singing Ti BD Sar Baliram Rongphar Subedar Major Ramingti SGP GB Lapen Ki Ongrung Ke Theki Dingatum Chetongdun Lason si Golaghat Along Rit Hexer Risui Jangatum Chedon Sarpen Kachisonge Pang Tangja Panpura Golaghat District Committee along Jameson Inti Apan Mai Puarpu Lapen Dipson Teron Apan Kong Chun Bangar Pupek Ponsi Bang Hokke Property Atum Apan Arpu Pek Ponsi All Assam Karbi Youth and Students Union Seng Pondo Pini Nili Labang so mate media hoi pen nam dukan pachini ponji on kaptung alam thegela phoi kanlo je nilitum labang so pini labang so committee ke sengpon labang ke nilitum karbiang long pen ang tan mate nilitum ang tan ke dudun akar biatung stami ladak district near cap andu lasi ladak district near cap ang bong pen la non nilitum la Golaghat district stami district isilo lasi ladak nilitum aphan Karbiang long pen sitami nilitum phan akirap lapuson nilitum akilong pon ave lapen Assam Sarkar pen sitami nilitum phan lapuson akirap pon lapuson nilitum chilong pon pe ba long pon pelang last pente la ST status sitami kedam tang pening asengkan an 78 years an playing pontang lo ilitum la labang so ilitum state kelong pon sitami piniani an sitami labang so ST status mate nilitum la thoi ki do akar bitum pan nilitum la puson nilitum chitok pon loi kelang lasi pini nalitum pan labang so any life hoi pen nalitum pan sitami chuni ripon lo ba karbiang long asiyam doctor siyam tunram ro hang alang le pan sitami chuni ripon lo nilitum pan sitami labang Lason si non Kilezi MLA Kilik Aprang Karbi Welfare Autonomous Council Lapen ST Status nang pipe pulute sodak pen Assam along kido District ner Kepalong Karbiatum Kachisong Padoji Puta Pini Bang Somai pen Pangdakpon Hoy আজি Golaghat জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা চুঙাজান মিকিৰ ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়তত এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজিৰ এই সভাত সদৌ অসম কাৰ্বি যুৱ ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলা সমিতি এখনি শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰা হয় আৰু এই কমিটিৰ উদ্দেশ্য হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাছাওৰ বাহিৰত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি সমস্যা আৰু যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী ST ষ্টেটাছ সেই ST ষ্টেটাছ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ সংগ্ৰামৰ বাবে আচলতে এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল শীঘ্ৰেই গঠন কৰিব লাগে বুলি এই যি সংগ্ৰামৰ বাবে আজি এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু News Report KTV News